Woode or no yes sports. Austine Woode one no your panelists at the you can say political talk show. Austine Woode entertainment. Now what to be doing well because na additional element need your home. Dear na identity need your home. Unim Gabi. Ba wa adwini so o mani na e unim eno a metwedi na eba bitinam say. Eya almost say double ya drink kese, better drink kese no. Double ni osu difference bi. Sapa say ya. Ya fa dwene pa tutu ade ho de. Osu wood. Ya mo akwaba. Ya mo akwaba. First of all, coach ni dey onko. 13th August ne so onko. Oh, and say haya na metena ka sika ko no nya de empam no. Nti coach no onko. Na onko not because say Ghana ko World Cup near free. World Cup 2026. Ghana ye modern bono. Any say the team netie no. Baby e dru ye na ne ahoden. Okay. Ya hoden ani round of 32 no. Eti me nyina no so nkase ye mfampam coach. Na say sika ko no ko South Africa ko ball draw na oba e metena sika je PJ say wonko. De na me gina so me si ball na me hwe no. Me she group stage now. Said your boy against Panama, England, Croatia. Me no problem with that. Because yeah, the team man just 2 months before the World Cup. About a little about 3 or so 2 friendly matches. Eti then I may expect your free no be defend, find a goal. 3 teams they qualify, not qualify. Now against Colombia, Gabi. And no pena me can wo Love FM say ma wo producers no ene wo data for no and check say in the history of the World Cup yabo knockout game a team bi person oteka a wanya shot on target da na obi si da ateka etina me say ye coach no yes sa match no ene said you oye na mehu say omwaye enye firi na ya free mu no. Okay. Coach I show by 12 minutes to say 14th minute. Now we chase the game. Knockout. Uko ye show 3 a uko fie. Ye show 5 a uko fie. Ye show 1 a uko fie. Na sa match no. Ye pese ye tieka. Ye nya shot on target. 2. When you say the last 15 minutes no. Ye goalkeeper na ye 10 overs by 7. Wachi ball na ye tika ni ntinu aboasi na nkofo na asaje nko bia ho na o masaje akosi omo aso na o masa attack ye wan nke won kan kire keeper no how tactically indisciplined Semenyo was in the last 20 minutes of the game. Obi a play as a left wing player and once on in nam front one akoda because Jordan Nhyira ne hu nyina box ni na Semenyo ni na musa de na ye coach ni ye fa ho. Enti ono no de onko enye ono na di Ghana be ko yanim omwaye Gabi me ka die we enne 11th July said de me ka sike akono de no me say Carloz Queiroz omwaye unim say Egypt for no ya fa no mo sere am say coach we by Egypt wo defense nkwa onya se musuma sa akwa no enti ono de any time no so onko 4 months no de wabeji skani bia onko me say omwaye now Gabi okay 2006 ni 2010 team no ene me pese me chire mu pa no bia ni hu ba bia ye free ba papa unse kane no na aban ene yi GF president o aban ne yi GF president eti Alhaji Jawula aban ne yi no chama Rollins na president Rollins ne yi no owura Ben Kofi president Kufuor ne fa no Nyahota Makulu president Kufuor ne fa no eti kane no na eye aban ene yi GF president na GF vice president no Gal Kafuor e de naba eti kwasi nya ntachi no Gal Kafuor na de ne baaye ene obeye Nyahota Makulu no vice president e wo GF eti o mka se ye betu Nyaho se banche no so se Gal Kafuor ni na tu no abra na Nyaho unse Nyaho de eti ne de ne baaye Owura Kufuor baaye no ene okofa Owura Ben Kofi unse no Owura Ben Kofi apart from so blaster coach tete no say good football administration no akwa Zimbabwe akwa ye omu
football amomo and kofa ne ba yeso omeye but because of how an demeanor te so okasakra ohu no na galkafo no on se football fo no omde omsika shem no omo fa ne so ode asem ba kra omso omo mpene owura Ben Kofi ne ka say or the 5-year development plan ba yemfanye ye football na ade a wohu ne say yentimi progress ye youth players no emfa ma Black Star na wono ne ye ni hwehwe mu no ya na players no mu bro 17 na ye de omo kono so enti ye introduce bibia ye de correct age ne beko na omo progress saa na football for no authority ano or the bibia ba na football galka ni saa football for no division 1 for no asori atia no ofiri wono no owura kofo se onko fa owura nya hotamakulu oso owura nya hotamakulu eba politics ma wa chepa o kumi preko no MPP o ye panyini wo mu pa kumi preko na GD 95 no o kan no mo organize oni na na do danko akufo do ni Tarzan mu ena owura kofo kofa no based on the na mo de ayenya hotamakulu Ben Kofi no on say has renaissance na ba o 89 no owura nya hotamakulu na de ba yo opamo has players mpanyifo ni nyina ekofa musical off no shamoko emu baaye no ono a nya hotamakulu na de baaye ona pe pamo has mpanyifo ni nyina 89 no kofa musical youth fo no baaye ana shamoko emu ka ho no a omo baaye be ma has e baaye na yi no eti no say okay ne ekofa ne bade a gakafo ni ntimi mfa no so ono so baaye no yes o de saa ade ne beba no na football fo no sorry tia no enu na ma gaka panyini bi ekoka se nya ho ye betu ni se banchi wo radio so ana saa de ne nam radio so no ena omutu no ne chese kwesinya ntachi no a oye vice no aba ba ye acting president na de ora kwesinya ntachi hu se ne ekọ no eno in 2007 omuko register GFA no as a limited company by guarantee enti GFA no eye omudia o etise multimedia sana GFA ne tie eto mu ko register ne saa no ne je se no omo ba ba di omo ho eye de omo ye but o she Ben Kofi ade na ode ba ye na wo ka 2006 owura atuko efiu ade bi si ye started professional football 93 no ye players ne started kwa aburuchire but na local players nso enti ye ko tournament on se Buake disaster ye 84 ye G 82 no 82 Ghana J e wo Libya no 84 na ye de ma coach Afrane no eno ne ye ko Cote d'Ivoire a ye friend Buake disaster na ye say coach Afrane de left for nko an akobobo no ama ye free mu no aha eti 84 e ye Buake disaster ye Afcon ye ko ye ne defending champions ye free mu first round. Yes, if Bruce Afrane the left, let's say okay, is our left 88 yan qualify, 86 yan qualify, 88 yan qualify, 90 yenimni esi Algeria, and then 92 ye ne Cote d'Ivoire kobo penalty 11-12 no, and then 94 Rashidi Yakini mu ye free mu no, ano na Kalusha Bwala mu omu fa new team after omu hu ye no, ekọ final omu ne Nigeria no, 96 no. Ye ko semi final South Africa 98 and your first game ye share Tunisia and ye lose ye 2 games no ni mombe wake no Odama Ashanti Gold or Boasi Gold Face Togo ye ntimi anhye no and abedidi na football ba wie ye etine chese sa team na 92 omabo ya no na oma ayi ba wie ye and ye be host 2 can 2000 na mamenka sembinchiro ye ko Ecuador 95 no under 17 no multi system coach Samade unim say ye bedru Ghana na ye J Cup no Audu Isaka Emmanuel Bentel mu team no omu bisa coach Samade and was say team na ye de ko ye no de obeya de free mu pa no wa mo tournament ni bi da omu bisa ne say ho was Steven Apia o Steven Apia ko Ecuador 95 o Audu Isaka mu de no ko bi eti ye be build this team no ene ye di omo maka wo abedi siki akono be ye captain e di bo Ghana 2000 no ena South Africa be ye free kuma se abonga no vete no abere think like J red card no free mu
esi ye no ene ye de Black Star emma coach Atukwa Efio na coach Atukwa Efio no wo de akwa under 1799 wo New Zealand ye goalkeeper Emmanuel Banahene Lawrence Kenya Ibrahim Razak Kwakudia de no bokotoko no Steve Oduro Ibrahim Atiku satem na ese bo number 5 ese ne 730 na nebo 4 and 5 under 17 no nti ese one start ball as midfielder no bo number 5 magana under 17 no Nathaniel Lamte Benadombote ena Ismailado ena Steve Oduro ye de Black Star ma Atukwa Efio no under 20 no ena ekodi na afrane ho ekodi na afrane ho ne ye kwa African Cup under 20 ena Atukwa Efio ebo World Cup 2002 qualifier against Liberia ewa Accra ena Christopher Rie any president no George Weah ebe she 3-1 ewa Accra ena Atukwa Efio say foreign based players no from omumu ade omunya ade enti on from mu biem eno na ma odi has team no plus Lawrence Ejay ekobo Nigeria wa Accra na ye 0-0 no na sa match ni bekoso no na coach Afrani di ni team no ewo African Cup no ena Atukwa Efio ka kire GF say omunkofa has fo makomako 3 na was under 20 ni no emre no fa meka has team ni ho fanhia Nigeria Stella Steven Tete ena Ismailado ye ko World Cup under 20 no Argentina no Saviola mo de na omo share ena coach Afrani say on fa has players training nko because obi a wa prepare ni team dey go tournament na GF abeyi players 3 asem we ko TB we he ena o say what the civil drone so kan ho because on make say we onu coach Afrani no eye kotokoni and when you has for 3 dear free mu because Gabi bisa won say ye ko Africa under 20 no Steve Odo come on a team of the tournament no ho ade ne ye ko World Cup ayem fa ne nko wa bisa won sa de we enu ne ma coach Afrani so di Steve Odo kan ho wan ko under 20 ni bi no ye ko ye no ena yesi ye ko bo midfield Adukwe Papo beka team ne ho John Pence who say John Pence no number 10 no obobro kuma Arsenal no obo number 10 Ghana League no ene ye de ko ball right back ena John Mensah ba mu Patrick Velas Sule Muntari Derek Boateng Razak Pimpon Belly di attack no because ya Ismailado free mu Gabi ya build this team way ya ko final against Argentina ya the team na me Sam Dudu or ko Mali 2002 and what the players ni bi kan ho eno na okofo ko say Jesse nye aye de pam ni free camp Isaac Boache go no Gabi sa team no ena boaye eme ye call your first World Cup Ghana team players ayenya ni akwa World Cup da yesiamu team from under 20 no John Mensah Derek Boateng Sule Muntari John Pencil Michael Essien enyo one de ye call World Cup no asamwaja ni Steve Apia mo be kan ho no na chese under 20 no from under 17 no aboaye ya no ma progress di akwa first World Cup ye call your first World Cup no and the 2009 bobo team no ekoji first under 20 World Cup Africa aje ewo Egypt de da you Jonathan Mensah Rabiu Mohammed Ajiman Bedu Dominique Diya Samuel Linkum etie ye di team ni ma milo no aye ko African Cup ewo Angola no esi empra tournament no Silver P antimi anko bi a lot of the big names no Muntari mu nyina no antimi ena Milo fa under 24 na bobodi o makoje no de da you mu no opoku agiman mu e de beka asamwaja ho ene ye call final ene ye de sa team no so kan ho ade call World Cup no ene ye call quarter final sankofo na na bo ayen 2010 ye call World Cup quarter final 2012 African Cup ye call semi final the Asamoah say the penalty against Zambia semi-final no Zambia ko GA no 2013 South Africa the Burkina ye free mu no ye ko semi-final 2015 ye ko final the day you mu now abra esiamu under 20 Muntari mu free ho no the day you move under 20 no say de be ko final semi-final me ye ko drew AFCON final 2017 ye sa ko semi-final bisa won say dey na free ho no
yentimi for group stage e bi wo so kra yen qualify after the day you under 20 no yenya under 20 bi aya de bi David yenya bia mfu it gabi yemi say yen wo say eye mere coincidence ana it cannot be now no ye ko under 20 no na ya anya ade a ho ye progressive players no ni akofa ba ku bi afrim no mo maka na ye jeje o mo saa ni ene na mo pepe players because who pay players ye boni o but if you don't work towards ade no a no one build with team no from the youth when yes our players no are more together I'm telling you upa kone kofa mo have renard no upa kone kofa enko ba bia so baby ade ma free nyina ye say upa say o che say your problem ni your coaching issue but a systematic way of doing exactly me say upa kone kofa obi Abraham Grant on oba ya no be ode ye call final no everyone on one ejai so oko ubekwa kofa coach on ma wo ball ni nkwa animu abra yem fan hihye yengu akwamu a ye be develop ye youth game no na players no mo bebo youth tournament no o mo be progress steadily aba be hye mu Black Star no eyen kakra Germany o mo 2004 o mo ntimi qualify ponko Euros o mo free mu ntem no mo ho chire o mo eye obi anwanwa say Germany under 21 for na kwaji Euro under 21 2009 no o mo na kwaji World Cup ne ma o mo 2014 enye goalkeeper man no ono ya Sami Khedira Mesut Ozil Jerome Boateng Thomas Müller Gabi bisa won say eye den na sa under 21 for na no na kwaji World Cup ne ma o mo 2014 je ye no ye ni nam yempesi ye be ye football ni ye ni e dia build ye team no ye pe ready made yankofa haveren ukofa haveren na the players be dia bo amza enkomo we wenya be ye be kosoa edi entino mame nko Habibu so minim baby o sin different there o say the system no ana